I pozdrav svima ljudi, ovdje Ikaz, dobrodošli u novi video. Danas igramo Yu-Gi-Oh! Pro, ali bez giba. Igrat ćemo Versus, samo da napravim jedan intro prije početka klipa. Želio bih da vam kažem da ćemo napraviti plan snimanja, znači svake subote će da vam izlazi Versus, deck editovi i tako to. A svakog petka ćemo da pravit ćemo novi serijal gdje ćemo mi da pravimo naše špilove i igramo jedan protiv drugog sa tim špilovima. U redu, onda to je bilo to za ovaj intro i vidimo se u početku klipa. Ok, evo nas u meču. I danas igramo Yu-Gi-Oh! Pro, ali bez giba i igramo Versus Karakuri protiv ne znam nijakoga, vidjet ćemo. On ide. Vučemo po dve karte, wow. Imamo jednu Suntizamo ono odlično u napadu. Onda ćemo da piramo njega osjetak. Jednu level 4 ću da oštiju, na tebe. I onda ćemo da piramo Iron Core. I da dodamo sad ćemo da piramo ovo, pa ćemo uzmemo još jednu. Dobar, ne, jao, ujebo sam se, nema se. I dodat ćemo dobro. Sad ćemo njega dodati u napad. To je to. Destroy. Tako. Vjerovatno da ima neki utopijaški učinstvo Gambara. Vidimo što nam se još on pravio da... Treba nam level 4 i onda level 4 tu. Neko ću gledati što mi desno. Znači ću izvući nešto. What? Wow. Kako mi je strašio ovu guzicu. Dobro. Idemo Rendisli sad. To je to. I onda ćemo da samo... Tebe. I onda ćemo da stvarimo trećeg ovog. Tako. I onda ćemo da dodamo novog materijala. Na primjer tebe. Nešto. Tako. Sada i... Taki. I onda ti.
je... Što se napišemo ovdje kao... Flufa, ne, Karakuri vs. Gambara. Da. Let's see. Šta ti to nema za nas? Znači, nešto se više na tekstu ili ti nešto. Dobro. Šta radi ovaj lik? Kad je to gledao? O, ne. Ništa, dobro. Da, nije ni volio. Šta kao ono? Da mi ne znaš šta, on ima neku kartu koja može da važi kao njegovu smrti, šta ne. Vidim da lik trolao, to je ono. Šta? A ne možeš da vratiš u to geju. Malo podsmevanje, čisto radi roda. U sljedećem protezu prizivam Great Shoguna. Ovo je obično Shogun, ja mislim da je ovo Great Shogun, da? Steel Shogun, da. Meni je Great Shogun. Opa. O, da. Back in the road, baby. Ok, idemo. Bam! Fuck, nisam još vidio. Jebote, smorio sam red, osobno sam red, šta radiš ti? Pa ćemo sada da dodamo tebe. Navodno. I ovdje idemo special summon tebe. Tako. Onda ćemo... Daj da pomerim dalje position. Pa ćemo da aktiviramo ovo. Da. I onda ćemo uzemamo sada Saurusa. I onda ide još jedan veliki Shogun. I onda njegov efekat. I njega. E sad kreće tršanje. Ajde to nešto nije. I veliki Shogun napad. Ok, sviđa mi se, klip je potrebio onako solidno da je nekih 10 minuta, 9 minuta. Ok ljudi, ovo je bio Karakuri, neka vrsta OTK. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Pratite nas i dalje i bacite po koji subscribe. Vidimo se i u idućem klipu. Ćao!